Ka Ascension Church Umsohlait Parish kelas dang raki da kejingkemen ya kejing dapura basan pos 6 ni ke Jubili Ksiar jongka ha kate ke Parish ke Bahab hapo ke Mahoti constituency Riboy district ya kate kejing plie ya ke Jubili Ksiar la plie do Reverend Father Jimmy Marngar ubalong u Chancellor ke Shillong Archdiocese ubala pelong ru ya kejing kenyamas Bakhuid ha ke santrik unopra bala sakhi Ryngkat da kejing dan lang u Reverend Father Leo Yaubor balong u Parish priest jongka Umsohlait Parish u Father Julius Kurba Father Bensar Karsati Father Edmund Kasentio ki sister ki Franciscan brothers ki Edmund Rice brothers Catechist ki rang ba balang bat ki pait Ryngkat jongka Parish hi barok kawai hakano paisngi ladang kajing mani sakramen balaya lam da u Father Julius Kurba Board Saki Cultural Program Balai Shimbenda Daki Sub District na Umsiang Laipau Dingan Malahu Sokpo Umsohlait Batki Aspiran Badaka Story Lingkot Jongka Parish na Ubabu Wellston Bala Duwai Kerku Kerdo da Ufada Leo Yaubor. Father Edmund, Assistant Parish Priest Jongi, Hagriga Parish, ini baru almut mau kita kinong kersian ki pararpa yang Hagriga Parish ke Jongi. Desubhaya ki Father, siya Hagriga Mas Jubili yang ke Golden Jubili Jongka Parish ke Jongi. Apa yang subhaya ki ya Sister Superior, Sister Consul, yang baru ki Sister Kibiadon lang Hagriga Convent Saint Mary's Batkumju ya sister, maaf ya sister. Sister Mary's Telan agajing ya sulok ke Divine Mercy ibaladon lang hangni Kublay ya kajing wan kajungpi bandon Ryngkat bangi Hagriga Pon. Apa yang sobha ya ki berdar na orlom hada Brother George hadar Brother Orlando Yaki Brother na Terkang, Brother Jerry, but Brother Bipan, only two of you. Priang Soba, ya Ikatikis, ya Pi Kirang Balang, Kibalong, Ubudlum, Jong, Kaparis, Kajongi, Nabaro, Mangit, wala kidon ki bomdon ng liru, nagpriang Soba Kalum, Nabaro, South Out Ligi, Balang Shillong. Jongka Parish ke Jongi balaya poi lang hangni kinong tray balang hagi Shillong ki thau hagi committee bafer bapilawan lang hangni ki pat ki jong ublay nadu ki balas san ki badang samla ikun samla senang bagantai kidon ki samla kibadon program sya Shillong syalaikor kifenla bandurlang baru khan kisang gantai kidon ka program ka juki halajung kra don ki bam simlala bandon hangni ngapdiang subha ya baro mapig pat ki jomu blay ki bawan naman lagi balang Shillong menta kasni iklam khot karpang re yakinu kinu ki na shabar Jongka Parish re kani ka skipli pangipli tang mangi si Parish kublay sibun yang jing plai por ke jongpi ban ya don lang hagari ka sni kabangin pli ya ka Jubili ka jongi bangin ya ganti nadu mentaga sni shisnam ganti license nam haga saw tarik and khang ya usnem Jubili kata ka mangila ya penbek haga Parish Council kabalada tingaingo ya ublay na kabanta ki jingkar ko ki ba ublay ulathe say hangi dase prabangay hadin kajing permana jo ka sarkar ya ka lockdown kani ka sin ka banin kong mangilala banyalumpat ba biang kum kabalang kum kaying kasam ban penlong yang giyasan hadim ka lockdown ni klamla ban penlong ka giyasan bayalumpat ba o nila penlong kimas haman lagi sinong ini kita ndai itu kita batang sinong
Tingi aingu yang belai na kabenta bola plilat yangi ban yadanang hagan gasni. Sasisin ngi Priang sobaya pi khot ngaweri pi tungin ya duai na kabenta kijingkar khu bau belai unkar khu. Yaga Parish ka jungi hagiri kisisnan jin pan kre. Barsisndon hagiri por kam datu ya por ngai ti ya ka jinglaniam ha ikongsan jungi ibalong ifal jimi mangar ban pendat ya ka kenyaga kriam kangu kadam belai hagan ko por. Sasisin Priang subhai pi paro iway pa iway siya kan kijinglaniam. Rajampi. Agar jogur kam dalalai bam lesti lukui larbai nu uladwai duku pablai ka lisandran wong doshim natobi natani ti maro namar kani kalong kuri jam snam na jam tu kam thman da bam sikut naman kami namta jompi anak tempat babun yang kan ma pi ko tole ekani ban kan mau ya Jing maya jong ka jing Yang nama kaplik date kerja kerja. Oke, kita kulit muncul sesuatu. Ini, ya saya nanti. Leno, kita harus nang leno do masih na. Apa ini satu kan? Kayak apa? Tapi, tapi. Sudah, tapi sini. Tetap. Siapa? Ya, kami. Tetap. Oh, Lek. Lek. Oi, ini mau. Kabar dari Jubili ya. Dari Jubili baru. Senang ni. Urban beli tengah tanah kan nah. Kebun kami itu maaf sih keren. Keren apa? Orang kebun. Mereka boleh kebun itu dengan kakaknya kebun nah. Siapa bilang? Kamu nah, nano, lu yang lain nah. Nano, orang dong nih. Đi dâu mà sung cho nó quay ra mình cái này biết kìa. kalau kumpul dan akan bekas kalau kerja bekam kemudian Mà không cái dạ dâm mà. kemudian ini kalau kami bangga ini dah Đâu. Thế à ta? Đi dâu cái này. Masih tinggi, pelakon, peladong. hari upor diukur lagi buat dia sayur. Đi mình cầm thì siêu cuốn này nhất này. Kanda pun ya kanda ilan sih ya sekolah. Thế nanti HP dokter ini dalam nah. Oh nggak kan itu itu Nanti sini. Di. nggak ada masih ada bahasa di rumah. Oh, ya kan. Tadi kita. Semua mengkodam menyebut di masyarakat. Ilmu masyarakat yang mission untuk ada terapol ilmu Parish mission. Day hakasnem saya kenespa nupukra bangi kolong kejian hante hasutar hante sutar Kaying dorbar 4 don, kejakasyong dorbar 4 don, Andre, isyong hakidigan ang blok yung Bronak Tangsil. One superior yung bibig Bodrak Franciscan, one Bodrak Marso, Banyakren, Banyo, kajaka Hange, Banyo Kakindew. Agata kaji kren, adon kaji kun kawan. Gadon kerja kun, gadon kerja pas ke bawah, bagi ni kita sanam tam. Kalau ada pisau tu kata orang, ini ay.
Jadi ini benar kini pisah dah kira. Jika kata ikan kalau tom semua ada bakat dulu poisam hobi. Balai ini diboy. Waktu itu kita sambung tamu bisa kena hobi. Jadi kita kecil waktu itu pesan. Kunta alim bagilah pekat yang menjemput bahagi untuk yang ada. Bahwa mukti sekretari juga hak nang tamu orang punya ada terkasih. Orang kat begini paling hidup bilang ai. Ketika mentara kebalang ya kebalang dapat keren dapat nak untuk ikut ini bermadra dengan kita. Balai ini budi berhamna balai ini berishu pandang kedua. Siu ai lagi ada. Jangan tak dipesan kita dipesan kita isi untuk berkoi menjur lang kata madhar bakadu dengan menjur ban ai yang akan dia. Dia mulai unta adu unta bakayang dari Parish dia nama Start lagi bergelap loy ban ai berjaga yang kena dijagahi nak bentar kita mission jom kapalang. Bat tapi mentah kaya yang ke sekolah lantai kat tu. Bat mentah arsnan lah kentiu ka sya ka higher secondary jom ke sekolah. Kadai sya ka jimentoy yang ke thai yang ke ka jat penril yang kini Shillong di thau jom ke ka temple boy sini. Te ni dei ban ai ke semua ke ngiro terpang begitu ki longshua ki balokloi ban ai ke jeka ban layong ban tei yang ke ka mission hani parish ban ke sekolah. But dari siya menurut penom ketika school ban baru di school lagi di time bala penyak mission kila kentiu ke jingnang jing start jom ki kon giti jom gini kila tebek jing sya ya bun ke ban lawan rak sya ya karoi kapal ya jingnang jing start ha bun kiliang kalau kentiu ro igom nong briu man briu ya ka yok kot ya ka roi kapal ha baru kan ke time di kunjo nak terdau gini kesini bagi plie ni Jubili ni kuat ban ayu kerpang ni gitu ki riu krau ki riu champang jong ni katan bagilah ai tu cakap bat yo le se don bre jong ki balale kmat jong blai ban kermen blai un sana ker kui ki on ai banong ni ki nang ta ka baar i rangba i katikes mene ilayai ban ya kata yong ngilarang ba ngila kenjo saksan posnem kamut ngilarang ba pura ku bibriu bat ngila penmi ru ki reuniam sister bat brother bari yong ni susi ba hakajing penmi igilung do ngim simpat na penmi weiru tigani ketika thong na kabenta jungi kugi pan ki jong blay ni parish wala si maman lag wei pokoi ge yen ngini ban dwai jur ban dwai sirham bo blay khot igi yen